Dragi moji, znam da mi je perspektiva loša, izgledam deblje od tuda, ali moram iskoristiti vožnju da vam nešto još prepričam. Najbitnije. To sam vam snimala u jednom videu, ali nisam objavila kako sam rekla. Znači, ljudi, Peekaboo Shop, web shop. Ja sam 17.3. naručila malom Liviju Montessori torrent za učenje i pisalo je, 5 dana da će biti kod mene. Nakon 10 dana sam ih zvala, lagali su me da će biti u petak kod mene, međutim došao je ponedjeljak, to i dalje se nije desilo. Ja sam zvala čisto jer sam htjela da, na primjer, na web stranici navedu da se zna da čekaš 20 dana i to je to, a ne da naručiš, misliš da ćeš dobiti za 5 dana i na kraju ne dobiješ nikad, niti ti niko niš javi, niti dobiješ kakvo ispriku, ni upozorenje, ni mail, ni niš, samo ono, ne postojiš, mrtav si, ok. Oni su bili krajnje neljubazni i sve to skupa nikako nije završilo, znači niti sam dobila neki popust prije nego što sam ja to pitala, niti ništa. Ja sam napravila negativnu recenziju na Instagramu. Ko me ne prati, zapratite me na Queen Alvona, zove se isto ko YouTube. 2 storija sam bacila. Nisam sad rekla ne znam šta, rekla sam da su najgori web shop s kojim sam, što se tiče dječje opreme, s kojima sam ikad poslovala. Ja to dan danas mislim, jer znam svoja iskustva i Bože dragi, znači inače te sve kompanije, restorani, svako s kim posluješ te pita molim te daj mi recenziju, isto ja uvijek svima vama kažem molim vas komentirajte, a oni šta su napravili za moju negativnu recenziju, zvali su me na telefon, prijetećim pozivima, ste gladna? Ja onako molim, ste gladna? Ja molim, ko je to? To su oni uglavnom, da li sam ja gladna medijske pozornosti, zašto sam kao napravila te storije o njima, znači ne smiješ dati recenziju o njima, ne smiješ dati nikakvu recenziju o njima, blokirali su me na Instagramu da ne mogu ih označavati više u svojim objavama, ja sam i dalje nastavila o njima pričati, zato jer I šećer na kraju, otkazali su mi narudžbu i rekli mi lijepo na telefon da nikad neću dobiti stol i toranj i neka si ga sama naručim od neke druge kompanije. Da, umjesto da privlače kupce, ljudi, to vam je Peekaboo Shop, to oni furaju, gospodin Domagoj. Da, znači, na vama je da li želite s njima poslovati i naručivati od njih i čekati 20 dana toranj. Ljudi, užasno, ja ne znam, ne mogu vjerovati da u današnje vrijeme gdje ima toliko web shopova, toliko mogućnosti, gdje bi se oni trebali boriti za svakog kupca, biti ljubazni, davati popuste, isprike, mislim, užas. Ja sam poslovala sa Svijet Media, sa Answerom, sa Sinseom u zadnje vrijeme, s Bauhausom, sa svima, svi su imali dostavu, sve super, sve o nekoliko dana, sve po PS-u, bez vrijeđanja, znači, sve. Naprimjer, namještaj HR, kad sam njih kao u storiju označila nezadovoljnošću, poslali su mi popust, bez da sam ja pitala. Peekaboo, naučite malo poslovanje. Užas, ljudi. Ne znam kamo, ne znam koji web shop je dobar za tu dječju opremu. Baby Center mi je super i korektan, samo je dosta skup i nema baš neki veliki asortiman, a skuplji je dosta od drugih. S Bubomarom nisam imala neko preodlično iskustvo, ne mogu reći da sam imala loše iskustvo ko s ovima, ali nije bilo ni neko super iskustvo, tako da mame, ne znam, pišite mi koji su web shopovi dobri za stvari za djecu, jer ja sam u malom gradu, ja ne mogu ići u Pulu svaku stvar uzeti, to ne isplati mi se, niti ću tamo sve naći i evo, taj dan, sad mi to već prošlo, ali taj dan sam bila baš potresena od toga što su mi napravili prijetiti na telefon. Ma ko to radi? Žao mi da nisam snimala poziv jer nisam znala da su oni. Uglavnom, ljudi, vratimo se današnjem vlogu i životu. Sad sam zapeljala Livija kod noneta i idem malo riješiti kuću, vrt i to što stignem dok njega nema. On je baš danas dosta hiper. Jučer je bio, na primjer, ko med i mlijeko, kruh, baš sretan dan smo imali, bilo mi je žao kad je išao na večer kod none.
ali danas je dosta hiper, baš je wow. Kad smo bili u Lidlu, uzeo je jogurt, otvorio ga je, mislim, ja sam to mogla spriječiti, ali on je toliko se derao da, premali je, sad ne mogu mu još postavljati neke uvjete i neke kazne za to ako se ponaša kao divljak u trgovini, to je problem. Kad bude veći, čim me bude razumio, mislim, razumije on mene i sad znam ja, ali nek se pravi još malo da me ne razumije. Ali čim me bude razumio malo bolje, tipa s 2 godine i više, ja ću mu reći, ako budeš radio dramu u trgovini, bit ćeš u autu s nonom ili s nonetom ili s nekim. Ako budeš u autu radio dramu, nećeš niti ništa dobiti iz trgovine. Ako budeš i dalje radio dramu, nećeš niti do auta stići, niti dobiti, znači, nešto iz trgovine, niti ništa, znači, niti niš slatko, niš. I tako nek se malo razmisli mjesec dana, tako ako bude radio drame, i onda će možda ići opet u trgovinu, testno. Svakom se može desiti da ima tantrum u trgovini, ali sve te mame koje to dopuštaju na dnevnoj bazi i imaju deranje po trgovini, bacanje po podu, čupanje stvari, to su se same krive. Treba postaviti granice, djeca testiraju naše granice, ne samo naše nego i svoje i od okoline, i moraju shvatiti da ne možeš sve u životu dobiti i imati niti kupiti. Ne možeš hodati po Lidlu i jesti jogurt jer to niko drugi ne radi, znači ne možeš ni ti. I malo pa malo ćemo, on sve razumije, ja znam. On kad završi jest, on uzme tanjur, baci ga u lavandin. Neki koga baci u smeće, ali ne ljutim se zato jer znam da je pospremio, da se potrudio, još sam sebi plješće. Ne ljutim se, super, hvala. I baci uvijek na mjesto, sve spremi si stol, on je vrijedan, dobar, svaka mu čast za bebu od 1.5 godina. Evo, ja nisam tako naprednu bebu i pametnu vidjela, samostalno, koja sve zna raditi, svaka mu čast, najbolji mamin, evo. Stigla sam pomalo kući, sad idem kako sam rekla nešto obaviti što stignem. Na večer ću skuhat vjerojatno ili neko šugo ili neku kalandraku ili tako nešto, jer imam otvorene šampinjone već par dana, moram ih iskoristiti. Gladna sam kao pas, nisam niš jela osim tako neke gluposti, to mi nije dobro, ali uvijek se to napravim radi live. Moram vam pokazati kad sam već tu, što sam kupila Liviju u Lidlu. Nisam inače za to da se bacaju novci na igračke i tako, ne bacam. Malo sam u igračka kupila u životu. Ali on niti ne doživljava te igračke za bebe. On voli otvarati i zatvarati stvari. Kutije i tako. I zato sam, ovo kad sam vidjela, 100 kuna je bilo, znači 15 eura. Jednostavno morala sam mu to kupiti. Ljudi, iskreno, za 100 kuna ovaj papir, ovaj karton, i nutra ima onako 13 malih dijelova, to ne vrijedi ni 10 kuna. Ali se lijepo otvara ovako na puno načina, nutra su ti dijelovi, sve to, tako da on će uživo stavljati, gurat stvari u to na sve moguće načine. Zato sam mu to uzela. I drvo je unutra, ti mali dijelovi. U Lidlu je zabranjeno snimat, ne znam šta Lidl skriva i zašto se ne smije snimat, inače bi vam bila rado snimila i cijene. Imali su i za curice ovakav neki set kao, ne znam, nisam ni gledala, ali žao mi da ne mogu snimati u Lidlu, ali to je njihova odluka, ne moja, prema tome ja tu ne mogu trenutno sad ništa. Ok, ajmo u kuću, još uvijek mi gori vatra, let's go.